Hab mentip ipisia ki school ki wan simenta biang ba kinang ba pengkre kini ki tayo wan let's say how ha ki kini hapo kasan tarik min persyam pendap no kini ka district level nomor ba ka state level ru ka dong how ni ubnahi how last week jong ni ubnai mi te dengan kerpat ki school boro ba kinang ki ba pengkre ki na ba but na hanon ka por ngin tip no ipi bagin stang kini ka district level at kumjuru ba ki kena kidang kelanmet kidang pengkre ilade kang ba kinyo ban le bah ni ka jadi district sports office nopo na wan na kani khubor man batai phi ba ka district level inter school athletic meet arja apusal ka ba thmu belong masai ka singi hadu lai tarik nila pun sangi no shwa but in postpone no shaki tayo banwan te kani ka khubor kolong hadian bangila yo banyakan baru DC buat ula advice ini bang ni haban baik bahaya ni weather ke bawon ba kini kesingi kala rong ba shit pelat berkuala ke ba long ba la nun saw ya kinrang ni kai ko ikenai la kai pemadan takadau ula advice ini bang ni haban ya postpone shwai kani ka meet berhadu benda pentip yang dah kemui.